Odamiyang tabiri basingwa ahan waktada binitana taram noksa bagaloyana kurumjari. Hauzik paudamasigi maroya pau pijari. Assessment camp ama Pradhan Mantri Dibyasa Kendra Impal amadi Artificial Lens Manufacturing Corporation of India na sinduna pangthokre. Fishery amasung makeup ki skill development training program da saruk yakiba singda makeup tool amadi nga masa singyan thokre. Class 10 amadi 12 ki exam ki question leak oibada senaba sing punsi superior ba serak pigdabani haina sukna phongdorakli. Loina Anora film na Oscar mga phangkre. Mapungayo Paulo Birase Composite Residence Center CRC Impal Pradhan Mantri Dibyasa Kendra PMDK Impal amadi Artificial Lens Manufacturing Corporation of India Alimco Guwahati ki miyeng makada Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur sinduna Sagolban Tera Sapam Lerak Telaiba Center asida Assessment Camp ama pangthokre. Hariba camp asi sahi humpugi mathakta leiba ahal laman singi tangai phadana changdraba yadraba potlam singi assessment tawbani amadi differently able person singi so hariba assessment asida masa masagi changgadaba drive singi so assessment tawki. Ngasi ki assessment camp aduda RBI scheme gi makhada senior citizen gi oina miyoi chani kunamadi ADIP scheme gi makhada differently able person yankai assessment tawki. Ngasi so Bisnupur district ke Nambol police station da kusukulai kya kusinarakre. Manipur governor na aina yadana pairiba kusukulai sing pikhalak na ba khangal khabigi matung ina ngasi pikhalaki ba kusukulai sing adudi single barrel ani double barrel ahum cartridge kuntra bulletproof jacket tarani thoi bulletproof plate tarani pal helmet round doi side bag ani 7.62 mm gi maru ahum asang ba masugi khongrau taramathoi camouflage full shirt ani olive green machugi jacket ani walkie talkie gi charger ga loina ba set mari khongup taruk 5.56 mm gi maru yankhai ni hairi. Directorate of MOBC Government of Manipur gi makhada JCRE Skill Solutions Thangmaiban Maisnam Lekaina Wabagai Kendra gi MLA Dr. Usam Debeng Kusam Naraga Wabagai Kendra gi manung chana leiba Kaksing Wairi da pangthokre. Fishery amasung makeup ki skill development training program aduda saruk yakiba trainee singda makeup ki toolkit nanga macha amasung certificate yenthokre. Kaksing Kunyai Lekaida Pangthokiba Thoramaduda Kaksing Municipal Council gi Ward number 7 gi Sandam Premita amasung JCRE Skill Solution gi Community Mobilizer Kundong Bam Maipak na susaruk yaki. Thoramasiga chap manana Kaksing district ki Wabagai Kendra gi manung chana leiba Yangbi relief camp te leiba singi oina pangthokiba skill development training program da saruk yakiba sing da so makeup ki toolkit amasung certificate yenthokre. Hariba training program asi Kaksing district ki manung chana leiba Khomdonbi Memorial English School Kaksing Khunau gi relief camp amasung Sugnu Municipal Council gi hall da leiba relief camp sing da so pangthokre hairi. The District Program Officer Integrated Child Development Service Scheme Cell Kaksing District Administration Kaksing Makhada Satharakpa Beti Bachao Beti Parao gi Tarasuba edition ngasi Kaksing Khunau High School da pangthokre. Ngasi gi tharamadu da Dr. Thaudam Rajan Singha CMO Kaksing Y Achauba ZEO Kaksing Nongmai Them Parango DPO CDPO Kaksing amasung Singtham Landoni Devi Headmistress Kaksing Khunau High School na present members in oiki. Tharam maduda Nandita Ngangbam Supervisor ICDS Kaksing na Beti Bachao Beti Parao scheme gi matangda miyamda chandopo wapam thamladuna scheme asina girl child singbu ngakchen ba madi education gi lamda promote tawduna nupi masa singbu hena shakti lehenabagi wapam sing phongdokladuna scheme asna maroina nupi masa singbu quality education amasung masa masa gi personality lehenabagi khudong chabasu pigani haiki. Bosem amadi kosem na loba class 10 amadi 12 ki exam ki question leak ohen bada chenaba sing punsi supagi oina serak pigadabani haina Students Union of Kanglai Park Suki General Secretary TS Tarun Kumar na phongdokre.
ngasi wangkhaida leiba sukyo office da pangthokiba pawgi mipha amada ts tarun kumar na makha taraduna mamangdagi question leak oibagi wathok kaya laikre handakta su haukiba february gi 13 tagi haukiba class 10 gi parikya gi question leak oirambadagi cyber crime na phaduna leiribani masi khangna akiba mata phawduna ngasi su kosem na loba class 12 ki physics parikya gi question social media da minute kunrom walingai dagi phangnaki hiramasi gi matang da chenaba sing kosem na thigatuna matungda sigumba thodo asi amuhana thoktanaba mahairoi singi tungi punsik kanabagi damakta ahakpa sairak pibiyu Kosengi chairman ga unaduna hiramasi gi matangda wari sanaragani masida thausa bidrabadi cyber crime da wakatlagani haiki akhatra hadak se da question ore phani kari punishment pi no khangoi thak ya jena le no khangoi thok adum thadu ira thadok ti da khangoi adum tawni mathang se ju lik oini amung phani lik oini amung phani adum tawa sigi chana bi train nam ju adum taw le aduna akoina ahen ba akoina action khara lokhat na ba akoina mari le na ba authority sing da su akoina hajaragani aduga Councilor Higher Secondary Education Manipur Lauduna Thasaki Tara Teretaki Hodun Satarakiba Higher Secondary Exam Gingasi Physics Topa Numita Exam Pangto Tringai Pungkai Amarong Walingida Social Media da Question Thadora E Haibegi Matangda Tijinaba Cyber Crime Police da Case Ama Register Tokre Hairi Hiramasiga Marilena Ngasi Babu Parada Laiba Council Ki Office da Pangto Kiba Paumi Sing Unabamada Paumi Sing na Hangba Wahangi Pakum Piraduna Kosem Ki Controller of Examination Oinam Joina Hai Social Media da ngasi ki subject si question leak oire haina ribasi leak oibani haina loba yadri Kosem gi rule gi matungina exam center da pigadoriba question hangbagi niyom lei loyana exam center da mahiroi singna minute ni phumanga phawbagi manungda campus da leigadabani haibagi instruction su leiribani ngasi gi subject du question adu exam hogadaba minute kunithoi rongi mamangda tholakpani haiba wafam ama leikibana hektama question adu leak oi haina haibadi nganmangani adubu pamdaba thodok sing asi thon bada January basing amadi social media WhatsApp group na singbada viral oirakliba question asigi mari makhong tigatnaba cyber crime da case ama file tawduna thijinbagi thaba hokre atobada chenaba sing pharakani haibagi thajaba lei chathariba exam asi ingtapna pangthoknaba council na angamba thakta kana honaduna leiringai chairakta kanagumba kharana chingthanaba honarakpagi thawong chatharakpasna miyamda nungaitaba ama phawale council ge maikai dagi inquiry committee ama semduna exam ngasi cancel tawgadra natraga toroidra haibadu kupna khanaraba matungda miyamda khangalakani hojik phawbagi oinadi chapchaba phire ama loba leitri athubada miyamda chapchaba report adu laklaba matungda khangalakani loyana committee asna lorokpa warep aduna aroiba oigani phongdokhibaga loyana mara leiramba sing athubada pharaba matungda matik chaba chairak pigani haiki akoi madu hektam madu ki kari chapchaba action tekan ki hoigi haiba condition ji matungina we committee na le powar to adun fanen ka hena media ki khong dai koina haisu kitang subject is organic koina season dum yaw ni na hayin matam do yo ka da koi me amu ana Mahairoi oiringi matamda khwaidagi maru oibasi mama mapa amadi oja singna haiba inbani haina Young Learners Tutorial Home gi principal Ahanthem Silana phongdokre yamna aruba Ramkrishna Mission Diogar gi oina sahi asigi entrance test ta khalaba mahairoi mari ngasi khurai da leiba homes da okpa amadi oja singbui kai khumnaba utpagi thoramda mahakna wafam ase phongdokibani Hairoi Mari Edudi Hentoiba Kongkham Rismon Konthokjam Newton Gurumayum Amadi Yariel Sanjambamni Mahiroi Mari Amadi Oza Sing the Kudol Posing Pitnoi Kai Kunabasu Utki Principal Ahanthem Silana Makhatana Pundokibada Punsida Mai Papa Misha Oye Hairabadi Angang Oringidagi Hona Mama Mapana Haibe in Bamatautai Haiki Taksi Kasi Leiba Matam Chana Larik Laisu Paba Madi Haksang Pana Leiba Changi Home Mastagi Hokiba Mahiro Kayang Asidi Doctor Engineer Amadi UPSC ki exam da mai pakna officer oiduna leiba ki seba tauri maramaduna mama pasina su masa singbu larik tamba horokpadagi hona senabiba yamna tangai phade haiki
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯥꯗꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯪꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯂꯨꯕꯗ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯏꯅꯥꯎꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯅꯥꯔꯣꯟꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯈꯨꯜꯂꯤꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ IDPs ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ BJP MLAꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯂꯨꯕꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯟꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯄ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯏꯗꯨꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ PR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯤꯔꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯤꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯨꯟꯖꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯛꯂꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯕꯨ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ PR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯂꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯝꯆꯠ ꯍꯝꯕꯣꯏꯅꯕ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯈꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ PR ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯗꯦ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ PR ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯂꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ PR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨ ꯌꯥꯡ ꯊꯨꯗꯦꯛꯂꯒ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯊꯝꯕ ꯀꯧꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯈꯪꯉꯛꯑꯕꯅꯤ
सिगुम तंजा अमदा असेंग में येंगा कादा मणिपुर के प्रजा खुदिमा पुनसनबा यादना लेरिंगे तंजा से प्यार थमजला कादा अखोगी लु यांग लोइना थुदेरकपा हाइबसिदी ड्रामा गु वारोसेन गवल थासी अमगी नुमिदांग वायरमदा गाड़ी मनुंगदा मैना साकना सीरगा लेरंबा थोक्सोम रोबेन गी मिसी यानिंगदे असुंबा लंगला लंगजिन पुथोकपियो हाइदुना वाकन मिफम चथाख्रे मिसी एदुगी मताना सेंकिबा जेसी इरोय सेंबना सिंदुना इरोय सेंबदा चथाकिबा वाकन मिफम अदुगा मरि लेना जेसी एदुगी कन्वेनर इरोम बिरेंद्रो न फोंदोरकपदा थासी अमगी नुमिदांग वायरम पुंग तरेट खरा हेलकपा मतमदा लंबोय खुनांगखोंग चोंगथाम लेरकता मियोय अमा ड्रॉप तौरमलब मतुंग इकान कानदना गाड़ी अदु मई हौदुना चाकपदगी थोक्सोम रोबेन माहना थौरिबा गाड़ी अदुगी मनुंगदा सीना फंगले हाइबगी पाव फंगखी लोइदना थौदो असे यामना ngakningai oiba thaudo amani maramdi thoksom robena thoriba gari adu khangauduna mai hauduna chaklaklabasu karigidama mahana gari adu gi thong hangdoduna mathwai hingnaba gari adu dagi mapanda thoroktribano amadi gari manungda maina chakton siba haibasi miyamna su tabada thajaroidaba wafa amani थौदो असे कनागो मियोय खरना तौबा थौदो ओइगनी मरमदुना मिहात असा सेनरीबा मियोय सिंग अथुबा मतमदा मरि लेनबा सिंगना फागदबनी हाइनसु जेसीगी माइकैदगी अपील तौखी अदुगुबा मिसिनी अदुना मिसी असे यामना सस्पेंशियस होय याम सिंगनिंगाय होय अदुना मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग अमदी हायर अथॉरिटी ना थुबा मतमदा जेसीना तालिबा हाइबदी माकी मिसी असिगा मरि लेनबा मियोय सिंग फागदबा मदी असिगा मरि लेनबा थबक सिंग मतम अथुबा तमदा एक्शन लौखटपियो हाइबसे जेसीगी साइडगी थमजरी जंगगा गाड़ी सिदा मई चाए ना तौरमिसी मई चाइबुजी कम खुचाक चाइबिनो अदुमा आई मैम सिंगनै अदुना अदुगी दमक्ता लंगला लंजिदो खरा चुमना फजना पुथोनिंगे तौरिबा कोइबो इंसिडेंट्स की मरम अदुगी थमा यंगै तौदे लेबाक अमा लमदम अमा सखोटपा हाइबसिदा एजुकेशन सखोटपा हाइबसि यामना मरु ओइ एजुकेशन दा अवनबा मदि अहोंबा पुरकपा ngamdragadi खुनाय अमा सखोटपा यारोय हाइना इथाइदगी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवार्डी वांगखेम सोबाना फोंदोरकली वाफम असे इथाइ मॉडर्न सिविलाइजेशन क्लब इथाइ खुनौना सिंदुना चटलिबा सही असिदा लेमजनिंगाय ओइरबा मना भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड की मना फंगलखरबा इथाइ खुनौदगी को फाउंडर एक्स्ट्रा एस स्कूल इम्फाल वांगखेम सोबा अमदी लमदम अदुगी थोइदो हेंदोकपा मिंचत पुरकलबा महिरोय सिंह हाइबदी नीट एग्जाम दा स्टेट रैंकिंग 37 तारखरबा बिकी खुराइजम एमयू गी बेसी मैथमेटिक्स ऑनर्स दा 8 पोजीशन तारखरबा ओइनाम रोमिला गोल्ड मेडलिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन लाइथांगबम सुरबो पुनिंग थगतुना तरामना ओपगी थरमदा फोंदोखिबनी नेशनल अवार्डी डब्ल्यू सोबाना मखा दाखिबदा एजुकेटेड पर्सन अमना एजुकेटेड सोसाइटी अमा सेंबंगमी एजुकेटेड ओइरबा सोसाइटी मयाम पुनसलगा एजुकेटेड ओइबा जाति अमा सेंबंगमगनी अदुना खुनाय अमगी लुचिंगबा हाइबसि मतिक मगुल लेबा एजुकेटेड ओइबा ताइ अदु ओइबा तारबदी खुनाय अदु एजुकेटेड ओइबा सोइदना ngамगनी अदुगा महाना महिरोय कया लमदमस्ता मसक नाइबा हाई रैंकिंग ऑफिसर कया सु पुथोखरे अवार्ड असि सोशली लिटरेली अमदी एजुकेशनली लमदा होना जरुब कया अदुबो सखंग बिना पिबिरखिबनी हाइके हौखिबा रेसनदी कुलुमदगी मे अहुमदगी हौरकिबा मणिपुर इरांगसदा तोंगान तोंगानबा स्टेशन अमसुंग सेंटर गी लेरिबा सिक्युरिटी फोर्सिंगना मथौ निंथिना तौहनदबना असौबा मरम ओइरगा मिसम कयागी लंथुम मांगन तानकिबा मिसि मिना कया साउना मांगलकपा हेमलकपदगी इसागी लंथुम पुंसी ngasnaba तोंगान तोंगानबा सिनफम कयादा लेजरमबा मिसम कया मखुत खुलाई पाइदुना खुलंगाकपा थोलक्तुना ngasi फावबा लाखिबनी हाइना पोइरई लेमरो अपुनबा मेरा पाइबी पलेंगे प्रेजेंट मोंगजम बिमोलताना फोंदोरकली ngasi इम्फाल ईस्ट लमलाई केंद्र की मनुंग चन लेरिबा नोंगदा मयाई लेकाइदा हांगबा पलेंगे ऑफिस दा तोंगान तोंगानबा खुल कयागी मेरा पाइबी लुसिंगबी सिंग अमसुंग पलेंगे मेंबर सिंग पुना फमिदुना पांथोकिबा पावगी फमदुदा महाकना मखा तारादुना हाई इंडियन गवर्नमेंट इरांगसी थोलगा इरमदा मणिपुर अमदी मैतै थेंखांग कयादा तोंगान तोंगानबा लालोंग कया चथदुना लागली हौजिसु नाकल नाम मखक्तदा मतेंग पांगसिनबगी मोंग अमा उरिबासी नुंगाइते अखोगी मिहुना सेमजबा लेंगाक लेजरमबा दो दिल्लीना मखोगी पोरम माइ पाकनबा लेंगाक मुथलगा पियार थमजलकपा अमसुंग खुलंगाक पफानबा होनरकपगी थोंगसी यानिंगदे असिगुमा तंजासता कैलेंडर सुबेदा अवार्ड पांबा मसागी कानबा येंगलगा कैलेंडर साबा कया थोलकपा तारबदी अवार्ड फंगबगी महत्ता मदुने हेना अवाबा कया तंगाई
तागनी अमरोमदा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना कांगलुप अमखक्तदा तोंगसिनदुना पुनः चमिदुना तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंगी मायोक्ता थबक कया पांथोनबा होनरी हाइरिबा तंजा असिदा अखोय पुनः लिंगजेन मानदुना अमतो ओइना लेपमिनदुना अखोय पुनः हिंगमिनबा होनमिनसी इंडिया गवर्नमेंट मसाना खंगना चरांगनबा असि लोइसलोय हौजिक मणिपुर थाजलकलिबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग असि इरांग असि लोइसनबा नते हौजिक मणिपुर कननबगिदमा एखोगी खुलंगाकपसिंग सुंफा फालोइदबनी कॉम्बिंग ऑपरेशन सुंतौ तोहलोइदबनी गवर्नमेंट असना कॉम्बिंग ऑपरेशन तौदुना खुलंगाकपा फानबा होनबा खुदकता लेपो फोंदोखी लेना अखोइना यंगनबसि मसक खंगना अखोइना मखोइगी मखुत्तगी अमदी मखोइगी खुबाम नुंद संद्रिङैदा अखोइना अखोइगी फुरुपसिबु कन्जनबगी थौदांग असे अखोइ पुन्ना अमत्त ओइना लौमिना छाइ वाफमसे असि हाइदै लॉस एंजलिस की डॉल्बी थिएटर दा मौद्रा तरेलक सुबाई एकेडमी अवार्ड लांथोखरे मियांग मियेंग नॉमिनेशन तरामदे फंगबा जैक्स ओडियर दिगी म्यूजिकल इमिलिया पेरेस न थमनकी अदुबु अवार्ड अदु सिन बेकर गे एनोरा गे ओइकी फिल्मस ना बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अमसुंग बेस्ट फिल्म एडिटिंग याउना ऑस्कार मंगा फंकी इमिलिया पेरेस ना अवार्ड अनि फंकी जो साल्दना बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड फंकी फिल्मस ना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड फंकी बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले अवार्ड ना कॉन्क्लेव ना फंकी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी दा नॉमिनेशन फंगलबा इंडिया के मतंगारा फिल्म अनुजादी अवार्ड फंगौद्रे सही असिगी इंडिया के असा तोखिबा फिल्म असी आई एम नॉट रोबोट माइथिकी अनुजा फिल्म दा प्रियंका चोपड़ा अमसुंग ऑस्कार अनिरक फंगख्रबा गुनित मोंगाना सिंगबा कुमलिबनी बेस्ट एक्टर अवार्ड ना ब्रिटिश की एंड्रेन ब्रोडीना अदुगा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ना अनोरागी मिकी मेडिसन दा फंकी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड ना कैरन कल्किन ना माकी एरियल पैन द लौकिबा रोल गिदमक फंकी कोनान ओब्रेन ना होस्ट तौकिबा मौद्रा तरेलक सुबाई एकेडमी अवार्ड ना लॉस एंजलिस की लामई चाकपदा अवाब ताख्रबा सिंगदai kaikumnaba utki tharamadu विकेस ऑस्कार नॉमिनेटेड स्टार्स एरियाना ग्रैंडे अमसुंग सिंथिया एरेबो उतुना हौदोकी लॉस एंजलिस मास्टर कोरेल गिसु थोइदोकपा सो अमा उत्की सानबगी पाउदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिन्ना खुराई लमलोंग आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड अमदी सगोलमांग प्लेग्राउंड पुनः टीम 35 सरुक यादुना ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना चथरिबा 33 सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi sanakibा हानबा मैच सिंगदा नाको अमदी यूबीएफसी सनकिबा मैच तना नाकोना यूबीएफसी बु गोल मरी अनिदा माइथिबा पीकी अमदी वाईओएस अमदी वाईपीएसयू ना लंबा तौनरबा मैच तना वाईपीएसयू ना वाईओएस बु गोल अनि अनिदा माइथिबा पीक्रे अनि सुबा मैच ता नेशु अमदी उपा अनि लंबा तौनकिबदुदा उपाना नेशुबु गोल अनि शिनोदा अमदी ट्राउ अमदी यूएसए अनि ना लंबा तौनकिबा मैच अदुदना यूएसए ना ट्राउबो गोल अहुम अमदा माइथिबा पीकी लोइना टूर्नामेंट से हयेंगे अहानबा मैच ता एसएफसी अमदी एसजीएस अमदी अनि सुबा मैच तना क्लासा अमदी नेरोका अनि ना लंबा तौनरगनी ऑल जिरीबान स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसाना सिन जिरीबान हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा टीम निपान सरुक यादुना ngasiदगी हौदुना पांगथोलिबा 19 थोकचोम राधामणि मेमोरियल सीनियर ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2024-25 की सानाबा होक्रे ngasi हौदोकिबा टूर्नामेंट से अकनबा मैच ता अहानबा मैच ता सनराइज क्लब कदम तलाना एलएफसी लुंगराइजंग बु गोल अहम सिनोदा माइथिबा पीक्रे हये नुंथिल पुंगानी मिनिने पुमंगा ताबा मतमदा आरवाईसी रंगाई जांगा खासी यूथ क्लब का सानगनी ngasi gi मैच असिदा सनराइज क्लब कदम तलागी सानरोय एलजेट इना मंगा सुबा मिनटा गोल अमा चंदुना गोल गी अकाउंट हांगदोकी अदुगा केएस अंगमबना कुमापन सुबा मिनटा गोल अमा चंदुना हाफ अमांगदा सनराइज क्लब कदम तलाना एलएफसी लुंगराई जांगदगी गोल अनि सिनोदा मांगजल थाकी हाफ मतुंग सनराइज क्लब कदम तलागी सानरोय केलेलिना कुंट्राम दे सुबा मिनटा गोल अमागा चंदुना अपीबा मतमदा सनराइज क्लब कदम तलाना एलएफसी लुंगराई जांगबु गोल अहम सिनोदा माइथिबा पीखिबनी तोपकी थरमदा ऑल जिरीबांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसा की प्रेसिडेंट एम ब्रजकांत सिंह ओलंपिक एसोसिएशन जिरीबांग के प्रेसिडेंट एल रंजित कुमार सिंह अमदी टूर्नामेंट से डोनर टीएस बिरमनी सिंह मथंगसिना प्रेसिडेंट मेंबर अमसुंग डोनर ओइना दाइस ता फंकी टूर्नामेंट से बाबुपुरादा लेबा थोकसम जय कुमार सिंह अमदी महाकी मचिन मनाव सिंहना मखोइगी लेखिद्रबा अपोकपी थोकसम राधामणि देवी
ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯀꯠꯆꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯕꯦꯁ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯟꯁ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯨꯜ ꯀꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯣꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝꯅ ꯑꯣꯁꯀꯥꯔ 5 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫